rutemba kama simeza umutima umye kumanywa daruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima ku manywa daruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima we no mu mwijima ndareba umuco we kubimenya nibwo buzima we kumanywa ndaririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima 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 no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima mbega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse 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 Moses Sabrina
Moses yaturanze ibintu byinshi tiyadufatisha kandi ntiyareka. Sema haleluya. None garengera namwe mure kuri podium kanya gasigaye twebwe turashaje ibintu by'imace ayaye twebwe dukora turakina mace y'ijuru twaratsinze. Sema haleluya. Turabaga mu gitaramo none ga tugiye gutama minota miki tari myinshi kandi tuturenzera minota 10 sigaye. Hanyuma ku cyumweru tuzotaramira kuri Agape twese. Timwoko muri Imana mashe kuri Agape. Jean zo haba kuva mu gatondo ngeze ni mugoroba kubera ko anije coordinateur. Hanyuma irindi tangazo kuwa kabiri tuzorarano apana hano dufita tuzorara atari hano dufite inama nijoro tuzobokinga kuri Susedinire cyangwa handi tukora inama nziza tuzobisabira urusa tukora akanama kacu ka komite kize kiyumbe mwiteguriza abari inama nziza itegura ibintu byiza zabije imbere kakurya bavuze ngo wanga inama nuko. Sema haleluya. Nuko uko niko byateguwe komeza mwitegure ari amakuru azo babwira menshi. Twakoze urugendo rwizi Kavumu nukuvuga ngo turi muri tuya kuzunguruka mantene yose. Rero komeza tusabire ku Mana kurya bavuze baravuga ngo bamusabire nango musabire coordinateur none gatuge gutara amasasa. Sema haleluya. Cyanyuma nuko twese twogira ubumwe umuntu wese umuyumbi ninga ndabasabye tuzoje kuri Agape. Kindi cyanyuma tugume twitegura ubukwe bwa mwene data Boneri. Murabizi ko ari muri twebwe iminsi yageze tugeze ku munota wa nyuma. Nukuvuga ngo nubona tukugeza ngo duwaze ifaranga uzazidushitseho kugira ngo Boneri ni inkingi n'umushumba n'umuanjirishi wa kano gatatu. Rero dukwiriye kumwitaho kugira ngo ibintu bizagende neza. Sema amen. None gacuranga papa kundarangije nta kindi uko nibi birarangiye dushime mushitsi wacu Mana umeze umugisha turi kumwe tutaye kare aruza twadutunganya kugira ngo tuza gushitsa mu icumbi neza. Witonze zo ntebe nizi umushumba komeza kuganirize aragufata neza. Curanga papa kandi umutsama ya farime tugagutara amasasa. Papa, Samura Kim.
kugira ngo dutarame neza hanyuma sokuru bukuru umpoze cyo kirato cyawe hari papa ngiye gushogora mu kanya ariko ndafashwe Patri gendera kundu gitunganya bantu bazana imitwaro bashira hano ntawumenye mu isaha y'Imana niyi ngiyi ko turagwanye n'umwanya Moses shuranga papa uko nyine okagira inkawe ariko Moses Mana ugomba gusha papa
imitwaro kugira ngo dukomeze aya masani buke buke kandi tugabugana ku musozo. Samana haleluya. Kamerewe yatashe yagi kabantu bazata amateraniro Imana igasigara ivuga bagi nta kundi. Sama haleluya. Haleluya. Nanone ikamutunganya byose Yusufu turamwiyegereje yaragize urugendo aje Gisenyi kuduserukira kabanya Burundi yaragiye Gisenyi mu giterane. Niwo muntu ufite uburenganzira bwo kugera iriya turagushimiye muramo abantu Imana ikugire neza kuvuga ngo wagize neza Imana ikomeze kugire neza kuba dufite umugaragu nk'uyu duserukira zina ry'Imana ntabwo ishobora. Amen. Tugwaye kaze sinzi kuntu kaduciyemo ariko tugwaye kaze.